Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndo talita kana waronga na Mbula FM na mendo anisia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konsa ndo talita ka na waronga na Mbula FM na mendo anisia. Au ndo talita ka tunga na Mbula FM na mendo anisia. Mbula FM number 2 en seri. Isambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku ena mbongi ndai. Sabaka tauda ni tutungi na matabele we melo toka ena kabi ndai o turang ni lewa aruna alutunge membaleti rato na diu na tangane baka ndini taki ni rato kudubi seni chieli mbuila ke vili kesa soko ni laurai na dhala dondolu metoka ena tini gondona embaki na itutungi ia manibatu lewa taknga o turang ni lewa na embaki vitu walu ke na diwa salamuria ne beba kandindi ke so erongodi ena matabele wai o manasa talala ke serubi tangusau rombala kibal ni bebesu me walu na embaki karawa ni nang taka na boni non roitutungi e tumba ni oti lima na embaki e loma o ke lebi se otu ne katol ni tangane embala kibal ni bebesu ne vitu na embaki rawa ni nang taka e tumba na keni tutungi ni oti e bana embaki e loma Fili severe ne kalima ni tangane embala e loma me dhiwa na embaki wakatule wataka otura ni lawa na itutongi ongo kakaya ni mona tako filise na bika e boedhuri kamboro e telangana rokete wakakina na nona basangai osoko William Beribalu na ika ono ni tangane embala telanga me dhiwa na embaki e loma karawa ninga idhagataka itumba na keni tutongi ni oti on na embaki e loma Ochone ndabonu ke pita mateirabula raututungi taki na dhiwa na embaki ya loma karawa ningi dhagataka itumba na boni non ruitutungi ni oti e ono na embaki ya loma ndo tale beratou o seni tiki na takasabu e tutungi taki me bitu na embaki e loma Ratou seni takabate endo na beindinindinati endai na isongo ni ragabi saumi e nanondo banua wakakina mai Australia in a Fiji Women's Crisis Center e nanduna sa sanga membaleta na kian na bagalele taki na non bagalolo mataki na marama siang walanga e na nondo banua e na Pasifika raramba ene wili ka dingomi e na ngaunongo e tauro kina ni rua na marama e nandau mate tiko e na bei madhawa kabumai na non bagalolo mataki ngoendo na tukutuku e sianga ni ndondonu me na bagalele taki karto vitor linga tagabata e songo e tolongori na kena sasanga. E reirei kina matabele wa na kabenda inda yo kamles area na nonda mata tau manta ki Australia kambita kina takataka waka mutumuto. E na ngaune se benga rabi bolikina waka registrar e na University of Fiji e taur tale tunga kina e na ngauno ya na itutu waka manindia ni kornibuli na bawani Dial Memorial ka bambauti ni takataka na kena tauri waka indinau e ndua na ilavo Tigo na kena lebu e nanduanan rau tini ka ona nondolu lima nan rau nondola. Kai lavo soli awal na mateni tu. Kene balembale tiko kina na kaukaua waka lawa kina kornibuli kene ministri membaleta na kena pangataki na ilavo. Ia torba mamanda re tiki noya o area me baka ni kila tiko ni ke baka endua na ilavo e lutu e na somita rukina na kornibuli. E bambauti ni dhaka bambutongo e dhaka e na maliwa ni mataini sanueri kene ikatolu sanga bulukan duni Disemba ni ronondolu tini kaba e suba. Ia ena matabele wai endai e kerea kina na nona loya o Suresh Chandra na mbele mauti wana tangani beitaki manisoli na mbele mauti toka bata kena beika yang revi me na muria. Kina gito ena rawa ni boy lio viti na ika tini ni tutu e toka kina na ngaunongo ke baka ena nruka be chapani ene oti ni sotsota ena moni madongo esa nruko oti baka ruo viti ena kena sotabi o barbarians ke Engilandi ena moni madhawa da sengai baka nanda kuya ena kena laurai na itubutuba se ena World Rugby Ranking ni kuwa o viti esa toka ena ika tini ni tutu sibiti chapani ena saiba poindi ruo dhiwa na poindi o chapani e toka ena ika tini kandu ni tutu ena ngaunongo
sa keni mbale ni kepa ka e na vakanruka i viti o Chapani e na vana puindi e sa na rawa ni vaka ilio viti na i tutu ea. O South Africa e sa lutu ke ni kalima ni tutu e landi sa tosu ke ni kavani tutu. Sianga ni dona veisau ki na tolu na timi e toka e dhake o ea o New Zealandi, Ingilandi kei Australia. Mai dha vekiri na vakaleleka ni no ande tukutuku e na Mbula FM ke na Radio Fiji 1. Rao mana ronga da kina na i tukutuku matata ni veka e adu tu e na nonda vanua o ka kina na ngito. Na nonda vata na kalungata ni boe dengu. Ni bula mena kana lewa i viti, bona makade tabua, au maramani tau, malo-malo nanonga. Apa kau cari tahu yang kau? Antau talita kama warongo dari Radio Video One. Okay, tahu mai serua. Tahu warongo na Radio Video One. Antau mai viti na ngomba na ya. Nimbula na dangoloa taratu au maramani televu au wakitiku ngai da levu housing. Ando waronga na Radio Video One ando mai viti na bonga ni beyaneani. Na Radio Fiji 1 nandu mai viti na bonga ni BNN.